Uyu ndi mufumakadzi wa vachirengisa muvili we a dovha hafhu a tambudziwaho vhudzekani. Loveness Mukwena o ḓo wana tsireledzo kha senthara iyi nga ṅwaha wa 2016. Izwi zwi katevhela nga murahu musi o ḓo tshipiwa lwa vhudzekani nga tshigwada tsha vhanna vha malo. U tou fana na vhaṅwe vhapondiwa naye o wana fhethu ha u dzula o tsireledzeaho hune ha pfi thy rest. The time I stayed here, I started seeing changes, because once you're in the street, you don't feel loved, because most of the people, they abuse you verbally in the streets. So the time I came to the shelter, I started feeling loved, started being appreciated, knowing that I'm a person. Tshiimiswa ichi achatuwa na masheleni a ndambedzo kha uno ṅwaha wa mvalelano u bva kha muhasho wa ndondolo na matshilisano. The owner has allowed us to operate here without paying rent. But now there's a challenge. The owner wants to sell the house, and we've attempted to buy the house. Hopefully, we were hopeful to get a funding from national lotteries to buy the house. But for the past 3 consecutive years, we've applied for funding. 2 years, we've been informed that the funds are exhausted. Vapondwa vane vakudzula kha nndu iyi ya pheratharu vakudzula fhedzi usina mbadelo. Vapondwa ava vakuwana tshumelo ya thuso ya zwa muhumbulo na zwifhiwa zwi tevhela u tambudziwa. Naho zwo ralo, vhumatshelo a tshiimiswa ichi ho ima tshikhalani. Vhafumakadzi vhane vha shuma kha tshiimiswa ichi vha khou ita khuwelo kha miraḓo ya tshitshavha kha vhane vha nga thusa nga ndambedzo ya masheleni.